Энсени хочурун килбер кинигер нам сиригер Прокопич Ерехинский бежалятнан олонхо дитигер нам лугар билиля государственный деятель Максим Кирович Амосов төрәбите сүйс сүлбебе сылыгар Ленский нәйлеке ағасылынан Сахарасы сүйс сылыгар сүйс аста ыдыкманлар проектер чектен әр жон быстапатын йөлілер ардытыгар Таворова мооннугу. Коллекциядан жарықтамытым символайды болды да сүрін сыл оңыстан тыынча эки тыынча 13 сылтан ылсам бар бұтым әхі коллекция хомер сөбілбін уже син балайда кәңәті коллекциям оны бұхайын көрәге бар тахарамын коллекциявын тұрыр бұтым жондар календар көрөмдер сәргәбиттері сәңәбиттері мен сүрін тема бар Владимир Ильич Ленин оны олағына Советскай кәміне олығы көддірер экспонаттар кейселдер. Мен маннаты болон подетигер доктордун бу эвелердин тексибит маллардын алган турурун бериге турурун манны көргө бу самовар бар, онна танкалбит самовар бар. Медаллерде, элбак медаллерде, 1900 жылда. Онна тон бириги бәйбит тоғысақа устара оңорбут чайниктар бар. Теме тон сыла билбетинен баран уруккоңу, 1900 үйе бирите где-то сүйрес үйе хавантар ката-катыбыт. Онтан ол тахана онтан бу мен дәм туспа жарыктаакпын. Бу жарык мені таксидермия көрүңө болар. Онан маска кыгы болар. Онна бу көргө күрдүк мияка бу экспонаттар калан турорубун. Бу тон жарыгынан жарыктан бутамаратта. Ордак бутантан бу булкалка хаджан бу кыллары үйетити өтүттен кинигеттен даганы атын жонтон таксидермис жоннортон көрөн сәңәрен үйренен тон билиңе тахамар тагастым. Оннан тон диндаганы химдир үйрәтәр. Беге бегелер бит малларын ижаҗар бүтән бу эники колонияга бу беге аймактар бу беге урулар бу тутта жигит малларын үйетити. Онна бу олорго кепсәһен бу уру аймак тен тугуй. Онна кинлер бәбәләрен кытта бу билсеһен алтыган улаталарын гарнаталактен аны